Dobrodošli u još jedan klip Bosanca. Napokon sam napravio mikrofon, tako da krenut ćemo. Danas ću vam pokazati kako da ubacite muziku u vaš Euro Truck simulator. Pa da krenemo. Prvo nađite koju hoćete muziku, znači ja ću sad, evo, ja sam odabrao muziku koju ću, evo, ovu, pa da krenemo. Prvo, kako da ubacite, morate ići na vaš dokument gdje vam bude Euro Truck, pa da krenemo. Evo, meni bude moj dokument i ovdje kliknite na vaš Euro Truck Simulator 2 folder, pa zatim music i bit će onako prazno, već ako niste, vam nije nešto ubačeno. Tu, i kad idete do foldera, uzmete gdje i kopirajte ovu muziku ili prebacite na music. Sad se tu treba prebaciti. Sad sam ja prebacio, sad ću vam pokazati da to radi. Znači, evo ja ću pokrenuti. Evo ga, čitaje se. No ja ću to stopirati pa kad se učita. Evo ga, završilo. Idite ovdje radio, ovo nemojte, ovo je internet radio, ali evo, svirač glazbe, idete i tu vam je, nalazi se vaša muzika. Zavisi, ako vam je MP3 možda radit će, ako vam je sad ću vam pokazati, ako vam je spot, znači tu video spot, tu neće vam raditi tu muzika, tako da samo MP3, a da nije spot. Evo, oficial video, znači neće.